Kaparish Latkor, haka jingalam ifada Sylvester Syndrome, i parish priest jang kaparish Latkor, haka khat pratarik jilio arjar arpulai kilasdang ye gejingnya pilgrim na Latkor shadu Sunnyside apa Shillong. Haka tegasngi lasdang da gejing mani sacrament, haka balai spat tam ki pai riunget kile shiminta da gejing shithem. Cukup iya jeni, dah kecil iya jeni. Nama kecil orang beriu jeni kau pendra, gila sakit iya. Hagi ay jong ada percaya. Ibarat penbelat no yang kecil dengan si jeni. Ibarat penbelat no yang kecil dengan jeni kau cisui mentangi wan shani. Nama kita yang kecil su, kita yang kecil, kita yang kecil. Nama kita sekarang cukup tak jeni. Wala pada jungi kau beriu, mereka melakukan ini dan jungi. Insibu kasi wala ka para sa spa sa Brunei.
Hawat ibrak. Sabi nga ito. Yaki barak ibrak ba na nayui. Bagi kahulog chuk may ibrak liyo maak na nagiging kasan. Niya iti kami. Yakakiya kasyon. Kalama kapisa. Ka Jesus sabi ko sulay. Ya ito lang pagpagpay na nagawin sila. Kami Jesus. Kawalay kami. Benginyo siya. Kundangan ko ng magsisisi ko siya. Kubalay ito na, ilabay na nagandaan ng pagdini. Pagpapulan niya na nagandaan ko Diyos niyo nagandaan. Pagkun ka malablay ka dyan. Kawat isibali. Malaiti nagandaan dyan ito. Banayang hangiyang najitin. Banayang hangiyang najitin. Dan balas number berjumlah. Utrai baiti. Berutrai upriyati. Basniyo, Rai unyada, yang itu berarti Namarata, Laitino yang urutai, Kadau lain, Musalom berarti urusan, Keberani idea main diperun jumi, Bawan berapa jumi, Bawan berbantu jumi, Ibarat berarti lukra. Hakano apai sengipan ladon kecing duai rosary buat kemas bekot, hakaba ipadar Sylvester ilepin minta ya kemas bekot. Hakajing paria ya kektin ublay Father Sylvester lasneng lakrawi pat riungan bagi day banlong kita kibadon ya kemensim sngaulem namar hakajek bamenta kata kajing sngaulem kaladuna baha bawatlah hakanu kanu kaliang ru kemensim jing sngaulem kamdon syu Nang syarah mudul jaga ye kesen kabogdon imeiba kaskul kabogdon kernikai kajala kabogdon kinong sensyar da kinong mikma dani Jentong bobdon kinong smart kinong red anjay daitik kadai bau jisu shet habau pek yaki beliau hagabor jamur bawang kun kita kilang berklan nang syarah kun ki kristan ke mau rabani be ngimje de kinong at ngimje de kinong syarah ubelay je de kinong at kinong syarah ndai nang ikibaje ndai nang ikibaba mantakas ni nakaproblem joni
provincial la ni ka list transfer nani ada yo at pon dan ya cuma sekarang ke babon sa siya pagria haka de ko ibu sister kilang selisian kala de yo at sini to de ban manigir megalisme takas ban yakini kilang sholai ke bang pagipa kidai bapa mano how play ujian ublay ba habau play ujian berupa ufatatkum kajing kam jom ublay jadon kam jungi ufatatkum jadon kam jungi ufatatkum jadon kam jungi katkum jadon kam jungi bala nagabenta jungi kalong pagin pediang pagin duway yakini kilang sholai pagin ang ibaw blay ulapa mga om na blay ng ikibajit blay ng ikibaba dayo blay ujian nang no ujian nakayang nakasem ujian nakabalak joko but idon kang pagsumo para pagbibiin baw blay ulapa ikinang syarai kinang at nakabanta joki Henry kaya ikibagidon ka blay pagulong banjuay nama balay ng bandiway. Namartinay kinong siyaray, kinong at kawublay, raji balbulapa. Kilong kibray kabaduna. But, kilong kibray kubang labiyang hakasap jong kajing ng kajing sta. Handari, kung pa, kila pagpanyagay kam jong blay, namar babadigan kam jong blay, kabadigan kam jong. But kino iba siyempre iya ka nagkakam jong kajing kung katis ka babalang na dalihikay, nitray ka kam jumublay. Barbang nitray ka kam jumublay, ngimna berpenhun, jero yun, penhun jumublay. Namarublay, ulapa. Bathang nekin, bawa Jesus kerusyay, dan matukas pa Diyos ng manta, bagpagskam ya kani, uphat ka gagertan, kabang sa puson kaniya, halo ni kebenca. Ukod na kagerteng banting sisya kagerteng kapapura bagkajyo kagerteng kalabalapenskan magbatisma kajyo kagerteng lapenskan ni kiniginong syarah ya kiniginong am hayeng senro ublay ulakwa kipi may ipapapinaginong syarah ginong am kiniginong set ikikod kitijong Bana hayeng asal kita ikut begitu teman, kita ikut bergaul, kita ikut berpikir, kita ikut berpikun, kita ikut dulu, tiba hidup kata gaji dokter gaji kita, namar beli, bagi ikut penyakit pun gaji kuacu, Henry, kumbala pensiap dalam ship yang dikatakan, kumau kita Genesis Badri bad sumar kalong kumjuro nakabantaki di kinungsyaray di kinungan nginya kendo bun ikon kistan haka paris haka substrik na kalong ko jaka bagitari kaya ay badai ko penong yang iwar den kita kajitu na ni kajibombiang haka sab jo kajibang star pe kakam kadai kajiduwa ndek ka kajiduwa cuma kajiduwa kan tam jumpi ki parabangai Balay na yung susunod ba, kajimot kabun siya, dunagin ng tali. Dunagin ng tali. Ibanuay. Kayegasan ko banuay. Ikaw gusta ko banuay. Balay yun. Banyo, niya kita ginong siya na iba pa. Banyo, niya gini. Iba gini. Hayegasan ro, ikaw giti ko pa. Nanti ikut kisah nak kalau ngapok kapok unit, ibala bertelur niya kakak, dah rengkar bertejikuai, beta dah kisah, dah kebuar cukup boleh, kalau boleh boleh lajib, baru boleh gula pak, kami kenal berapa ini, kami kajin lem kebatang sudah tempat pendek, regakan jom kecil nasi, kakam jom kecil pengkuat. Nak terdaw, hagane kesini dalam kamar dua kerpang, nak bertawaro,
hawa kira do berniam na kebenca ilang kudi kira pa aku segenang ikai apa bashim ke kekal ban tentunya yang tak cuma jauh belai ban on ke ban yoru ke beri ikut istan ibu bahan ibu belai ban mengapa ban usul menjadi perang ini ban sau di kecil dengan siap dalam gospel kawai ke tes nolem kabaan sosa kabalai kerteng berpasang berbenkoy hingga ke kecil nolem baru jisung yang ulas nolem ada dua ni diberi datang nak jisung baga dak jisung ko kata itu baga lagi pun ke kitab yang sambal kalau nam kan yang kau kalau berapa umne so tes nolem umno tos nolem se yang syukri jumpi tos nolem se kaya bagile khatway terem chubana jom kane kita smitra bala de kare ke gis nolem na tak sheblanot ha manipur gis nolem bak kecewai benyo kalau nombor kau kena gumni ngalakat pas nolem ya ke bai cuma ndrei kishat ya ngalakat pas nolem ya ke bai cuma ndrei kishat ina kane kecik nolem kalau penolong yang ini semua yang ada haba pilih yang kiwai bu yang ada haba cakap jadi kumno pisau balik aku berpesan ni nama kerja sekolah terlastan banja na yang nasan kalau terlastan banja maka jiglam cuci beliau pilih berbagai banja hati tidak seperti mulai terbuka dalam ni Shalom di sekolah. Lalu pada zaman ini dikena sekolah sipita apa negara hospital kecil sekolah. Kabaja yang disebutkan oleh Bapak Guru Takliran Jelek, Manipur kecil sekolah. Karena balai kecil kata Manipur nama arwah. Idon, ibor, ibu tersyat. Ibang sudah terjadi sekolah yang kita seberi. Dari hamon kami bagi cikgu punya bangunan ngalagar pas sekolah yang kita iya cuma dari isyat ya. Lada don pasyat lah bagi hal jaga bagi kita sekolah kuno kisah. Nakar mantang ikai habaja kuno aksiden negara. Begila, mereka dia lah. Kapan kau begila kalau bersim yang kau bayar bersyukur. Ada yang lagi pahala dosa. Kata kecik sekolah gubernur pengira. Mereka mengalami pengira. Kata ngomba, kata kecik sekolah kecana. Tapi kecik sekolah sekolah ala kebenaran. Nah kata dahulu, baru sekolah tidak problem masalah. Tidak problem masalah. But kecil polisi pergi komune kena bahar ke penungkong. Ladang bidon justru melulu, slow lagi. Ladang bidon justru melulu, slow lagi. Kemudian kener lembati cepi, kener lembati jirat cepi. Tak berkelar. Kani kedengkang, lemak ibun prabu nibi, ikut istan diberiu, kedeng kedengkang ikan kecik sekolah. Mendai bagi nibi apa? Kecil yang curi kau dek hok curi, dari tak kecil hujud lagi. Maka terkadang abang don kecil sekolah yang kiwai, indon ro, yang yo kecil hujud lagi. Kebaong mo, kecil orang hujud lagi, hati boleh kau. Kon, kif, ada dia itu kif. Kecil orang boleh wai, rumah. Kecil orang kiwai berbau tebar mo. Ni berdoa, get, but before that, when you, hawa pun berde, ikut nyo, tapi kita lah, itu nombor, kerja sekolah pun masuk. Tapi orang yang pergi perahu ni pergi, orang kampung menjadi orang kerja sekolah. Baca kitab surah Al-Qur'an, nak aku perahu orang sekolah kalau isnai, umar baru pelak, hakipor jejak. Ublay ulong basulam ka bas islay umar baru bulan
yaki nakabong jong mo jinja pagkisi jong Petrus wong kumne kadu kadwai to yalong ka jimut kibas mulen kibi kum si para kibas pun man sim bas murid kadu kadwai no to yalong ka jimut kibas mulen balay na Petrus ang to yalong ka jimut nama ka jimut prestar ko kubaong farasi kecilong prestar ka dili ko kurun si kaway ka jimut kibas mulen kibi kum si para Kepas pun mesin, tak kepas murid. Habadon kami kandon kata kajik sekolah. But kasih kita khusus dengan besar perlakuan. Tolong pendan, kibas sebut nabiyan, kibas nulen, kibiana ko ipat, tik mau belai ulama kibiya ubris. Tik mau belai ulama kibiya ubris, tengir ulong kibiana ko ibat kajik sekolah. Snow lang medyo rin. Namarap akong kaya kipagila kibri para pagin kacur pada dari jisna. Kadang pada dari jisna. Kadang jisna lang pagkajitin lang. Kawanra kajimha pagkajigurku kakajing mansiyong juni. Baru sila ko bang kumli kalau makapirap perkalaan. Kajisna lang ubriyo kaditang para ubriyo. Ada kajisna lang jumublay kaditang jitha waro. Namarang balay kung hunay baka jisno lang ibriyo, balay tang parabriyo, balay tang parabriyo balay ta. Ni yaju, bagi pang yaju, ni yai, bagi pang yai, ni yakren, bagi pang yakren, ay nanta. Dah mo ka jisno lang bata. Kapre. Dari ublay pang kuno, na ublay pa, jisno lang ublay, kaday na kabanta paro, ijitha pa rin. Tungkol nakabanta paro, ublay wala ay, bagi doon ka taka jisno lang. Para hindi habang ka ng Diyos sinulan, jadi mo, kamat pusuan ka ba? Sosa. Sino kipay? Habang doon ka sinulan nila. Sino kipay? Habang doon ka sinulan. Kawan kayo, kajing sosa. Sosa, kaman kajing jahan. Kajing duwa jipermen. Kajisin, kalajur, kajing sosa, kajing duwa jipermen. Buat kita sih akan tiga bakla. Hati susah, cuci. Nanin kebangunan nasional, jadi site. Nah, orang pendek di kam beda tansi. Ada jadi bos tu beri bos. Kebangunan wan beri nasama kita. Padahal, hanu itu kita padahal. Dengar itu dah lepas sih. Naikkan pemuan cuci pula, kuat itu pula. Boleh kau sih, boleh pasosa, kacicah. Bagaimana itu susah kawan nama boleh, belum dapat ni. Kita buat kekini kira proses, kita buat komunikasi kecil. Kita ni kita bisa dilakukan dalam tadi snow berbeda ya tadi susah, jadi jarang berbeda dengan siap sekolah. Mas ulang nakajidaway. Nakakabenta. Kini, kibalong ko kita kila-kila ng siray. But, hangay pampaw ka, Diyosu, kakarteng, jadi kada ko isla. Nibro kidang kakarteng. Bada kabakul ka chiking junihi, kakarteng. Ngikimawi kakarteng. Ngikrene kakarteng. Ngikeli kakarteng. Bagi yang ngiru, kau juga bisa latih kakarteng. Kristan kakarteng. Ngintene kakarteng. Ngitsumare kakarteng. Ngimimnya kakarteng. Nama kakarteng kadai kebalapun kuy. Kakarteng balapun slek. Kakarteng balapun kuy, balapun kuy. Balapun slek balapun krisma. Nama lembaga ni kakarteng kacita pun ni justru no lapa ki ya dah kakarteng dah jangan Kristano lapa ya belayu balikai kiwei bagi kami kakarteng bagi penon kami kakarteng lapa kilat balikai lagi itu bakal-bakal air kakarteng cuma Kristano ki lek bagi sudah
Leban kersiu yaki, leban berkendit yaki, leban yala. Bagi laki-laki no, dan imnya kagerteng pagaliyo, leban baptisma kagerteng pemikul kesta katali. Bat kabalang kan ladaman ni pener, ni pensa, dan ni yang terjengong kesta pasya. Karena ini, kajumot yung kagerteng berpenpau hang ni, agak gospel. Bau justru bajit udah ayat kagerteng. Yang ni wai pemero play bajit. Ulah kuat kagerteng. Ulah penskap lagi kagerteng. Ulah penslek lagi kagerteng. Dengan bab menim rudal lagi kagerteng perang ini. Batu kedua, bau justru kalau nama gospel dari kecil. Penkuat, penim, penkuat. Penkuat, penim, penkuat. Kelendam kata kecil penim melak berkuat. Kecil berkuat kerana arwah. Kecil berkuat jika men, kecil berkuat jika manusia. But habadon kan kecil berkuat kawan kecil. Hangu jikin manusia. Kecil wancung pri para pengebi hagan kasni hiwan berdioleh kecil berkuat berkecil manusia. But banyo pat kita ni kata cipun kuat pada cipun rengkang kecil kuat, rengkang kecil kuat, kelem kecil kuat, penamlah banyo itu ta kecil kuat. Ban mangi apa kabalang ni don yang ni kecil kuat, hey asal kecil Yesus, ban kuat, ban ilmu yang mesti cuci, haban niyo yang ni kecil kuat. Lembah kesakramen jam kecil Yesus gandong kata kecil semuanya ingin lain kata kecil sosak ingin mau pengidong kekerteng kebatin badan tapat ingin impian kecil berubah bukan nilam yang iru hagal di kabukui namar unong sek cuy udah pokok kini kematusan buka dia berapa lebih hagani kenapa sih kita kecil dengan kenal kan, kemohon ini, yang doai berbangkuan dalam jari, yang syarai, kenal, bau play, untuk doa jadi kebun akon, walau boleh menjaga cintuna, dan cinta boleh jadi, bau benar sekali, penang tu bentang cumi ikut Islam, dengan dom kita masih coba sekolah, dah sekolah cumi ini belai, jangan susah cumi babun, kita masih belai, kita berbangun, kita bagi salam cumi. Kalau berkumpul Islam, itu mau begitu imlem begitu belakang orang kekerten cukup Islam jadi dan kebanyakan gimana nama rupanya ulah bahaya ini dekat kekerten banyaklah pada berkhilan yang itu gimana cengai dan rupanya berkelak lu ini kekerten cukup Islam jadi dan orang yang utah kenal yang berkuat yang bening yang berkuat ialah kejong kecil nasib dan kecil cukup boleh Nimpa na ublay para pagtibi umay ng ichingay kaptam habang updyan yun yung ba pagkubiyan pakuloy hagan ni ichingay pakuloy pagpagkam and your Lord Jesus Christ to continue like the Lord to ganyo yaw try ublay jami dasi siya kalang jumhabat baday Gadai ti chingi penimini hamana kapor ka jaga barin mo yeme ko kundrat ko kuy lamau kun mai de jame Jesus Christ kakti jame da ka ba thang ke baro yang ba mala pa shami kumun penim ba no sis pa ubala longdo da umal si ba kuy ba yang ba kha na te suti kat ba da kunde ya ka mon jame ban penyo hame yau fa ba kuy ula pier ki Abang rasa sitam kenang ba remhat no yang saja sekum jong kecinian ban penpang yang kebor jong kecimpan dena makata rengkat berkenal ban kerukul baru dipen menai belum cumi kaba dagawai kesul ni yerwai
ibarat pen sobai ne puntan na bateng indo dang papi berjauh dalam hak kecingin pam cukup berjauh berpegang bermimi dan kurun cumi Jesus Christ. Jauh lembadu matau kadang ameu bling pam berbon hagi cingirang kemai jomen sipaku Baro kaburam bak kecingiro junom la junom. Kopi penang jebak lang cingi baro. Andrai tupai cingi baskam juga balang jume. Bada kacing sebun jume taing kang kacing sesut bagi tili kawe katung kamon jume. Mameu ing basun syar junom la junom. Kacing sebut try. Kan berboreng kan berbi. Ternyata tawa kada kacing sebut iwe hai iwe. Nakabentang juga yang kemudian merekam kami ajarkan dan pendapatan nasional di pendapatan dia pada dengan sawan yang kita badon syah merendah. Dan membuat jiwai alspa hendak, alspa hendak. Trong kawai ngapa no try ganin kwa pangania syong ay mo try brosenter kachingin cuma meron rong agar no cumi iwi iwi ay no cumi
Dalam kecaka kebabit, bangan syong mansa, berwasi lentar kecing imjumi. Bat ayo kecuman jemiru, Tuhan syong mansa, hagi yang kesan jumi kawan jemi, kebelah tim gimi, lemba kemet bakul bekendang jumi. Tolong inya Tuhan. Jika kemudian bakul jumi putrahai, kapali lupa ya kajitali cakram ngai jemi, kumcaru Tuhan, bahkan beni yang disawat jom kajitali hakabalang jemi, nipan kami dah kulis ultra jemi. Hari ini kesini kebani dan kebani yang mana kebelaan dan nama kabar yang berkesan nipan dicekal kurunaka, nipan keslah kendarua, keslah kendarua. Keslah kesini kejeruan jangan. Try berenggat berpi. Kau ni tuai. Kau beli beren bor boro bangcukun. Dah mensi makui. Melapun kre ekamet mensi yang jaga Maria angka kami beserti berbadan buram. Ban penlong kecekasyong lebih ukun jemi. Tuai yang ni ibab kenmau buram yaka daga jekmen. Berhati sakimi jungka min light na bersniu hakan yang percaya. Benar jinya pemcukun nipan gina dalam kulis ultra jumi syibro kejawai kemaria dia pedang ini kejaku lembab jalan sadam juk beratesti kendra kejaku nio nindra berbor kecing jumi ultra mereka berbi ni berenbo orang kekuyi ukpa berukut berumensi berukut terus cakri ultra.